Bismillahirrahmanirrahim. I see a Kashmiri subject, class 6th, date through. Savalan hind jawab chunki soonth fresh pormut remaining lesson. Allah Ta'ala thayna war kar tu shu asal bachche. Emi kin saval chas broh kan ٲسۍ timay dabavas jiman dimo nazar var. Chunki as hazrat gais suban gais asan imak exam as. Sawal number 1 nindri hatan kus a waznawi ni. Isna soonth yama. Magar ödün demos taras bahan soonth yama. Bagan man sav dag bulrava. Isna soonth shabash nindri hatan waznawa. Pansalan hund dek wushnava. Yani pansal ge ko yemak tap khasan chu direct pranch gor kohas. Pansalan hund dek wushnava soonth gul phalrava. Su stit pot jawab agar to zehnas man thayu to ro ta umbriyat. Sawal number 2 soontan cha on panas seut. To chu pat hai. Soonth yemak soonth phalan chu kuli pat kuli av rang chhakrava. Yani Allah Ta'ala sız kudrat şu prat kuli supan pan rang. Soonth kul go alag, aur kul go alag, ser kuch gay alag, doin kul go alag, supan pan rang. To iswana kuli pat kuli av rang chhakrava. Thari pat thari mushkava. Lari pat lari mon merat makan, lari pat lari av bar mazrava. Yani bar room shmozna var. Lari pat lari av bar mazrava soonth gul phalrava. Samujh mein ama asap likjo. Sawal number 3 bagan hindian dagan balravni kusav. Shutav soonth. Aha na. Soonth bagan hind dil balravni. Tilaza sap shafap likjo. Allah Ta'ala keno kamyab.